Kakasi Students Union jong ka Southwest Khasi Hills ringkat ka Balat area kila ujor sya ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills halor ka jingyo kiyo bat room ki breu na Shiliang jong ka ri Bangladesh ha ka than dangar ha ka jing ujor ka KSU ka lakam magini ki breu na ri Bangladesh kila wan ban kiyo sya India tang mensngi henrei ha ka por men mit ru ka KSU ka laong ba kala dan ru ka durkhi ka balaring ki breu ka than dangar ka jingwan kiyo kini ki breu sya India na Bangladesh da ka lingba kawa ban klong mau bat wat ban rung be an sha India kalong ba kamdan ka jingshanya ya kishipai ap khaput kari ki border security force bat kala kentu ka DC bakan shim khiamador yo kan mi kanu ka jingja basngosi si don ka video don kade halor ka jingwan kiu ju kini khar bangla lamba ju tu li no at tu khan ni pada ko balat border area kata ini hapok ju ka is ka sel sri pada khan lam pani dangar te na kalen ju ni persen hadin beliau et jor pada 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 jingwan kiu kha ju kini khar bangla ko support yo ka jitip hama akashitayo kidang menurut kawan kiu adu arsin berlaisin banwan kromau banwan tabling na dijaga bahab ko joka jalan juni te ke kapan so kala kolomba kuno kini khar bangla kila ban kiu shan kini ki bentar kamtam ki bentar belum markhap pesnong dangar ki BSF kidon to na do ki lain lal pani te re ni bu zikli ke ya kita report berpeci to kamtam ki BSF kuno kini khar bangla ki lain banwan hadu ya jahap du jan sunong jo kadangar te ha bere berkale nagalen juni mila penslo mila bu kita appointment di DC te nagalen juni ru kita pular lagi bangsa itu saya pasti te saya tu saya pasti di pada terekam nak utaba ke kepada itu apa itu kalau pak im syariah ya BSF balada BSF kidon syam to balik ailat khar bangla batiwan cedu kathandangan i nomor bakajing kiu cuki khar bangla ni mak bangkong batiwan tang tam ding la ni tam mau re ka tambah telung ka jimaru ya ka jela kari ke jumi bakin urung lain nam ni kamtam mentai ki fencing gitu ya ki BSF gitu te balik ailat ka pang ni khar bangla bakun khar mau tam mau so di jaka kasih jumi te halo juga de kumang urung tan na le jumi sa di bagi saya keren kembali kali kejenglah putri Tokowi bukan partai mentan bah kedebet kejengwan karding berkejengwan karmau kabar pada kata kejeng kali kejumpi kalau bet kejeng penduduk karmalan entah apa poin itu di jeka kakung kataru kadon kejengjian te andre naklian kejungi naklian kasen pos pon jepulung di checking kamtam di kali bagi step di lagi senatola nanti pala marbuni di kali luar lagi senatola penongkriak seperti di karmalan te andre kejeng checking kejungi nak pos kapor dan menen katayo kada kasih balai katayo dang le kata te andre kam semadon bangim semalap di kita kidon ru ki beriu ki baitu segitu ki jakaba kidon ki beriu ki baju long ki dalal bang ki beriu ki ditanya andre ya kata ru lap dikena te andre lada kalian ki kesen nilap ki kata ru ailat ki kita ki beriu ki long penjot lagi kurun ya lagi ki